Halo guys, kembali lagi di channel Irwansyah Fitri. Halo guys, kembali lagi. Ini ada pocong guys. Pocongnya ngeleh pora iki. Wah, uga guys. Terus ada Mas Bagus. Wah, orang gak ditanya. Piye pawi, Pak? Mas Yanip dan Mas Iqbal. Pakai apa Mas Iqbal? Macan. Ya pakai macan. Yo Mas Yanip, Mas Iqbal yo. Ramadan. Ramadan. Copot sik, copot sik. Copot sik, copot sik. Ayo. Apa jadi apa toh, Hen? Oh, apa medut? Hitungi go, 1, 2, 3, 5. Lerek jentet. Cuman kan berat apa ini kan? Ayo Le. Dede. Iya. Dede. Dede. Oh, Dede kok gak tahu film. Nip, sing apik Nip. Waduh, bapak kehen. Bapak kehen. Nanti kene tok Iqbal kulino karepe gini. Iya toh, masa aku macet gini, gak macet aku. Pakai. Takut hijau nih rambutnya. Yo wes yo Mas Ibel. Yo Mas Yanip, sapa Mas Bagus? Karo Mas Dapa. Ber. Alhamdulillah. Gus. Tutorial memakai pocong yo. Potong suci. Wah, pocong suci we, Pak. Gonjreng panas gonjreng panas leno mangen dane tak jaglas kala mongsone Otote masih. iso ra iso sapa langit tak kaya menawa tigar wong kok tau dak sisi aku lan salah Thank you.